mai o ia o minista o susu minista ma o komiti ese o fono whaavae o whionga i te pule leo o loto loto i tu longa e tātou whaamamoe i mou aso a lela waso le tai au foi o tai au o saunia na lofa o leana le leo le tua leo o tātou ai manuia le nei tai au ia sa ma whainga i tu taulangi mo te whewha le ana nuu la le o ei se leo ne i o iai le au le tau e o na mea le manake o whamatalanga o leo tau taratu natu e o le a tātou amika le tātou whaamamoe tinkus guest High Commissioner and Deputy Commissioner from Australia and New Zealand. It's a privilege and honor to have your presence with us this morning, just to hand over the big tracts. We are about to proceed with our program. I think many will be in Samoa, but I'm sure it will be also helpful. That's another way to learn our language. So please bear with us. I will also try to my best to translate whatever I can understand and whatever I can translate from Samoa to English. Yeah, e pe lava na masa nei so tātou tunu mo lava ono mori la au funga mo fo no fa fatai masura le fo le tua ua ane se noro na fatasi mai e le fele mo tātou ni tai au mo yeso me leo te wala fa lo tuai e sunga fai la mo fa maoni e sunga fi maia fa si mo sina ta talo pupula mo sina upu e amata lia e tātou whaamamoe na anga e tumu whaawalo whaftai. So for no, my lawyer young in ma. Yeah, I feel it tell no sina Marosi mutato leas. Ole autu leas o tu saima le. Tu saita waso e calisiometis. Awanita fiel mo onor mata. E awale ta fiel mo normal fefe. Leo leas. Tātou no tātou tangata whakotua I mariuma tōtua o Yesu Kristo. Tātou ngā luenga ho. Ngā luenga le lei e roka ngā luenga le. Ngā luenga le lei. Siri leo no, leo tere tātou ola. Le peo le lei le yasu. Ya o e umana tōngi maa le lei whakamui. Te rona e yale tau mea whakawhi o whi maua isi tuku. Ke a wai e sosoan mai, e a te ni whai hilo no pasia nei tau sang, no mea whapena, tau ko e mori mau, e a te tae o nei aso. Mori atu whawhakentele le umana tōmi maa nei sao, e au ngā hui le tu watu tātou taita na o whorfo. Ai le e mga luenga e whakatino ai le mori mau, e peo na le li aso i a peo tusi. Awan tātou pēo sanga luenga le. Tātou whapeane le o tātou lau o ngari au ngā. Spamnatu nā mo tātou le asu. Lau nau mai le tū. Le au ngā tātou mailei. Le au ngā hui tātou ngā mai tātou. Lai wawe le whatama ia me tua olo. Lau saunese tāle kuku. Tātou i whoma tālu. Le tuolo mātou mā. O lava le tua le ulu, le tua le lofa fua, le tua le te au maia le marosi le ati mātou, koina e whaia mea umalava ni nila o mahi o lava le tangata. I mātou whawhakaia lo
Pe ana le au ai mana o le ngā pai. Musuia I mātou. Pai ono whakatau mwina le ne wha mo moi tā ua si mātou le e tunu. After jelelo mātou te mā. Tā leni mā waka e meisi o le mawhau whau le o e kua ina. Ie na tongi maa le ne wha mo moi. Leo te i tau lau wha mo moi. After jelelo o rofa mo wanga le. After iso mātou lia tunu o Samoa. Mātou wala wha mai I while mu. Mātou mata o wha o longo I tele o atu mu. Ala wha I tau o mawhidesi a inga. O I lava le lea atu mu o I manako mai leo mātou tu. Whawhitai tele lo mātou tu mai. Mātou ki whawhitai. Ne ngāma pa ia. Tatou waina I mātou I so o se mea. Mātou ki whaia. Whaatonu kalau I o mātou mako kau. Leo iai le nei aso whawhitai kere lo mātou. Mātou siri lo mātou whawhitai. O tau langa I sau nile lo wala pere suka aso. Ia ia toi maua ele mātou le whao tanga pio nei sau nile. Mātou talo lo mātou te mā. Sila fio mātou lau o tangata e sisi maa sala le ni. Tai taa yo lo mālo e meso mātou uma le ni. Pamole lo mātou tu. Malelo finangalo se whaamaina I mātou le toto pa io le Yesu Kristo. Na malimu whaalawa au nungo sa tau. O mātou talo mātou kumasi fia le aso me mātou whamamoi. Mātou talo le lopa I a whatasi mai oi me uma mātou ki whai e mani le inga mātou ki whai. Whamamoenga hoi o le nei aso. No mātou talo I a ngā. Le leise a ngā mo mātou. Ia awa lava le tau atina ino o rua tunu. Lofa mai le tu o le mātou tata. Wha I malo. Ia whapenao na leiru wa li wa I malo se le tinu. Siri di wha le ngana. Whai le inga uma maleana le tunu te o na fina ngau iai. Mātou umu ko I nei aso. Ama mole e whamanu mai. Steine o mātou toe tā api mo ko viatu I le lau whanga. Ama mole e whalao lawa la umo le awia. Talo leo mātou tua e alato so pele su kumiso le mātou rima le mātou pau. Amen. Ia e nganga whaatai ni mo yatu. Na usuma le whailanga whaamaoni. Na usuma ke moe e whasi. E tusai fui mo tau sanga molia. E sua le rofa maleana leo le tua. E le ngate lea. Ia sanga whaamalia moe I tusai mo tātou whaamalia ni aso. E natu lea. Whaamia tele lea tua e lau sunga le whailaunga. Ia whaatu mpea le utu. Wā me ngā ruanga le tō sosoani. Ia utona mea tua pata whaitau longa teo na tautua mako nā I tāla le. Natu le nei vāenga le tātou koro kalame. Koro Samoa au tū. As ronga le minister. As ngā lauri ni manitoa me tea kua te wā fosa. Wā rawa ia me le mau le tātou tunu kua kona koto neta e au. Ngana wha alualo whaakai. Atau fatu I le tau wea o le paia o Samoa poto I nei ko I kai au mia I lau suma I le tai o Saminga. A mei se le paia maurunga o tato ngā lopa o mia. Diplomatic Corps na whionga ai komisina mano o Australia o Robinson. A mei se hoi loso a tau mano New Zealand. Tunai tai komisina a sui o tātou mawhita ni aso. Le paia maurunga o tātou mawhitanga I ona tiranga whanupe e pia o whionga I minister, o whionga ni minister o tāronga. A se minister o lango e se o tō whionga I sunu maru pālini. O le ko e susunga I paperi I tō langi o tātou mawhita ni aso I pere maurunga Ia Samoa poto I tūmano e ono o tātou mawhita ni aso. E mese le tātou komiti whauwhautua. Ato amam pai ngā whaiva. E paia mo le malu o Samoa wa poto mai. Ona o le wala alfa alo atu. Ani tanga lea ngā whaato amam pai ngā whaiva. E mese suesua ngā whaasai nisi.
Te tātou mafuta li tai au o na o se whamoe wa lewa na loma, lewa na whanangi na tau pule, na whamoe le tātou te atu i manu whanafua, loa whai na ia tātou tātou auna, ma me tō. O paiala ia o nā whanua nei ia e whapai na whātulou, o lea ua vai sau e sunga te tai o Saminga, mai pēr le tua e whaina tō manga. Wa na leina na kule, ia o a tātou me whana, i bali. Nei tai au tātou poto i nā whanua nei, o tua o tapu o ta ota, a me se malai whono e tua i ai i whota mō na nafa. E nane whoi me tua i a ta whai ono, no mea manu ia mane tai na ta mapua. Tua whoi sinave mo muto tua i ai pai e whaatolu sa galasi. Ia tainane alosina berbain lepa. O lea o maruta e ai pa ia maulua ni aso o no tātou whamoe. Tai au ka penei e koe mana tunatu a ia i maotan nei. Maotan nei se tasi o maota sa tāsanga e malo e oni tu i me galo. Ono nei tō ai manawa. E te mato li a tō whilau e ti asana. Sa whaina no fuang no le sa se e pāri nia ki te o sola masola. Leo tui no mai ri mālo i tātou tāna lenga. O sai susu e no whasairis. Ia atonu i ai lawa so ngā ngā muna. Leo tātou mori mawina le aso lei, o tātou poto mai i fo. Ono whatau wina lava o nei por kalame tā hua. Pero leo kai mawhangata moli, me whionga ni stala lamo, mai maiawa whi mono tito, nei tanga luenga i whionga ni pule, ia fiso, te me, o li konsili nā o tātou strof, mula whionga i Aso Lulu, te wati, whionga i pule o tanga luenga, tātou anga whaina whaipa, e mori ele nā whawhai mo mua i tātou paanga. O staria mani usila, o la tau mei o tali mai. E ala i whātu peina o le neifa moe. Nā neifa moe le i vengo fiero ni tāpenanga. Anga sa tātou le roko whea tātou te amatai. A tātou sa ili i tūlanga mawhitia o i ero whai whātau ma tengi nei o tele, manwha la fua. O lato oso whai e tātou me tō. E tātou tu e nauna watu e tu e lalanga le bao, e mo tātou wanga e tu e sa iri tōng whiti. E ta pena ai me nei o le tau whio le whaaleanga. Mai aina, o tātou me te tō i vana e se uma lava, po o a lava. Mai lava i fua whala waina, whala au tamu whamata e o i tātou me te tō, talo wha i uki popo me uma. O tātou ba ai mana e tō te mori maui, o na tua te lera ki ana mo Samoa nei vai temi, ona ua tuku tāla loa. E le tu sia se lima i se tu malo. Ai peia o tātou whatamana i mene ni o tu tāla loa pua'a, e matu langa o atu e mapohi, o solfanua, o atu e mamoa. O nei mea uma, e matu a te lero na fianga mo tātou. E tai sa ili peru tanga luenga me ngata i na whai. Ai maua le fofo, wā ngai e tau sa ili e tātou tūlanga masani. O tātou ue whai tātou au tutuli tātou masani. Mata mai sa wai. Mai le whaamaru inai, le tau tua na soi fua auna. Mai whiu mai a leota pepe. Ua whai dangi fo launa i whai aso te nei. Au ia nā, o se tasi nā tamari i no sui. O leo whai whato ama umai sa la whai, na si i mai le lima. E o mai mana lafu, mai le malana whanau, mai luku ato ngata i vai mga utawa. E o mai e tau whai whai fofore. A ngata mai whaasane ana tasi o le lima whaasoro nā ngā ina ngā nei. Na matua i sāwa wali a pao. Awe le lafu tai whau le tau whai sa ili pē whaamata. O i, e mau ai fofo, sa tau whai.
e tai, mo ese aso nei, pengta na luengo, fili wa sa, tele foi ia whawhita uri sa whea mai ko, tele man mamate, tele mai mamate, ma wata wawe na awhia ai, manisi o la tau sa tau whaia wha mai. E tai ele mate na wha mai loe, o al komiti, a whatu anga, la whai whatu anga i sa whai. O ia le nā mō nālo, na o mai i tanga whenua whaari, iei le me to tia whou lewa maua mai Amerika, ma lai lato te whaafesota ia company, o company le nā lai la mau hai whou o tato. Ma sota inga le nā, ia uma whai tai au nei. Na mai ia mai le ia lua, e le ono masina tatuai. Tasi sa whatulanga sa wai, tasi sa ka whatulanga nei. E mata i tūm tilo po lala pa ai, e wha mata, o le tani leo tātou fō. E tai o demonstration tū mai na whai, na mauti no ai. E a tani la leo mo tātou. E rei whai mo fielo na whapi ina, e rei whai mo fielo na operate ina, e rei whai mo fie fōi le amatanga le ngau te lo le utui ngā wai mai deilea. O le whatua o mai Samoa. O le mai rei a lagana un sa. E le peo mai rei fōi a tātou na eri al uwha tō wai popo runga oku puako kofi kom. O le toi nā mai rei se i fōi le a tātou e toso le mai amar kasi al pua e toko wai. O le mai rei le, o le nafu pua. Nā o tō vai nisi o whātaratanoanga i rungo le sāpu, o tō titiro mai, tasi aku e ngā se furu mo tupu. Alu kuma le rafu me tolo a inu mea uma. Mai, o le tali le nā matua i mautino ai i tāna renga Strauss, o le tāna renga o whātoanga, ia o le tali le mātātou. Ia, e re se mea whaingofie le amata o na whātulai, dengan venga le ana sa asa ai utanga venga. Amata atu sa paitea, palauri, pasar le ana, tau na ngai ma ngai ifo. O inana amata ina fa solo le tatu fa te ina le. Ma o mauti noi o tau loa tatu tilo. Ile awala fa tuku te mai tau. E no fa uto fa toma i tono le mauta. Ya, o lela le mai le suli o whanau whasela. Nā mai kore ntua lai. Whamare leo. Whamare leo whapapasoro puru. Kakasoro whamaisilea. E mate ate a weiso spaina tato roe. Tate taina oso so spaina whapena. E pe meis tato helikopter. Tato mwhiti ali kiri ino manu. Ui o lea. Tato koto i le sono le lofa tūlai o le maro Australia. E tio atu le kiona le Robinson, ia ma le maro New Zealand, o la tone. O lea o lato whatu peina, a tato mai le mua. E lua skuru ma le lua, mai le o lea wa ma ea o na whai loa, e tau mai uma, e le io o ia yuni. A lea o mo mai le skuru ma le lua. O lea o manatu, e le tau tau ki mio, tau lo tato whangasoro. O lea o whai e whiwhiringa, le hoi safa leo tono pārmene, lea wha solo e ono ia tumuane, ia ono ia salawhai. O le wha moe moe, ia o lautongia a matai tato ngā rena. O na wha solo a lea se soko lei ma oko ia upolu atoa, ia masalawhai atoa. O tu malola nei o tātou whiwhiria whakasi. E a mata i tātou whangai mwere nei. O whale la taim sa mtau. O sa whata i saem sa whata i siko. O ano a mai saem, ano a mai sifo, si umu. Pere a riri saem, pere a riri sifo, ia man whangan kase lata. O tu malone i ono. Ua manatu i tātou pokalami. O lea so, e tau te ahio mai ai, e tātou te whenua i ma batul por kalame ale ofisa.
o le sros ma le ofiso whatoanga. O na polkalame lo leo le aso e a hio atu ai e pa ia manu malu o tō kome kui pule ma tō komiti whaavae o se komiti anu. E o atu tātou ofisa e whapipi alo ia mai lei i no whao o tō whiwhiria a mata. A whapeo whalatai sa matau whiwhiri le whionga li whai pule. O whea matai pule mai lau whionga po whea me te loa o lea e te tele ai whawhitau. E tātou a matai li nā. E sila fia umai o tō a whionga li whai pule o tū malo. Le mea nai tū ngā ai whawhitau. Ma fo angana ko wala au atu ai tō te awhio mai. Langa e siri atu, e sila fia o tau. Sui o tu marole i nei le so. Le mea te tana a mata ai, le pokalamu. Ona whaso solo a lava lea, se i wana lava e umare lei, le tu marole. Ana ea le whaso solo ai lava se i a opo lei, upolo le tātou tau whainga le whainga, le tātou wono le la a mate i tūmua. E ma le wono le la a mate i sala whainga. Lesi se fulu, o lo tāsanga i lalo o pokalame le FEO. Mai ei wha umai tau mai le uma le aforma o tāsanga le a iuni. A wha pēr ko i tau mu mai i se teni vawe lesi se fulu lea. E ana wha anu fo i lalo pokalame tū fo i nei lesi lima i nei tū mua. A vere si lima i po, ona wha solo i lava le tū malo i o wha wā mai. O le manatu au tū o le tanga luenga ma le tātou plan le whai. Ia aua ne isa panua e te se ta i ai, ia manu wha alafu ane. Wai tātou silfia, o mea ora fwoi whai rato maho whau. Apu e atu i ai ngā solo i toa moto, isi tū maho. Ai a whai tātou te pu e whaatasi teme tasi. Ia ona le pine rena le roko whele mea la ama i ai, ia ma maua i rore tātou waisa fō. O maua uma le whaititia o tātou tūrama le whai. A le ngangama le whamoe murani aso ia o le wala watu ina i o tō si fia. E pa ia man mamalu au tō o teo mai i whai pule minista o rau tō nia le aso le mana o nia tō lama lo sua maus. Nanga leo atu o le matanga lema, e o atu e whate ta. O pusa ia ta tia, o le tasi mai le tasi pusa. A la ufa pīrero, a umar tātou mawhakanga, ni tātou wole tot si sila. I le me tūa le me tot whina nawa. Mara mailei, e lese mailei nana umatia i loa, e lua vai aso, i toru vai aso. O te tau mailei mwhakata lata pua. O le tūranga la tūtia, al fono wha vai man whaiku. E whasino atu e tanga, lana nea o toru whaiku. Le tō wa mai kawa me tō te anga e o le vengo me ai tōnu mai rei. Wal mai rei le whapeta tau rono ua roa e le ai. Whasoro solo ina i o mai pua o ro ta roa i ma o le ngatai o ngā uta o le tō pituru. O no mai le tau mai i o atu le saso ai me ai to eo. O atu le saso ai me ai to eo. Se i a o la mai le aso. O tātou loa loa o le atu nalo nieti. O le teini e u whale e aso munguri ka. E le mse me te whaite sa pa. Mai sa auta mate fo ia o pe mate e se fa ma mi mo me o fa mtala tu ina o over 18 ia te lu mo tato Facebook na matua i mauti no ina ia o la wala la le tato te o ai o i ta ia me nei o no winga e te tau na ia i la mo sua al fai pure me lan komiti fa vai i le so swani i tanga pa wale me mato te popo ai tauma. E ave to tonu e te tau lava o na tuku le tauma ina iso songi atu pua e atu tonu i. Ai a olo le aso e whaata, na whaata tia. E o na iei lolo tu lama wa atu atoa ma maua ma kua loa. O mai nei fo i nei pi sa tau, nei fo i lula ngia te whaamatai mo i tana minsta whaata. E e ma cameras, e e camera. O camera lai, e mai e monitor da tonu tana tana, ia mai nei o lewa mai. E lore nei po dal fau tua mai so ta sa o tu antanga lena ia te oe ni fai pu.
o le whapea me le o ilo mai le. Ina e mautino ai o tātou no tonu a le aso e whapalasi e ngeti. Ia le aso kore nai mautino e matua logo e le whapea. O manatu e le tau tātou tulau lava pe tātou lima. Ia pe tātou te whaine paie. Pe tātou te whaine masarusala. Le anga mo ula mona le leo. Me tuto o na ua ta aloha te le tātou. E lera tianga mo tātou. Mai nai tau sifia. O reisi la asanga i tu atu o le maua pua'a. E o le awala e whatama i ai pua'a i o tonu le. Neti lea. O wala taimi e pala sia ngeti. Ento si sira role le langa le lafu le o tonu. E pau wale awala e langa. Ia o le apena. Ma le fo i fai sota i mal temine man tanga runga lo leo. E fo aver tal sana tanga runga ina ia mawhai o ni wha lai serena. Ni au penga lea ni tanga runga a wala to ina wha amagoi. E peo no tau si fia e le whaia se uku wha pe tau le koma lafu. A temine ale na au mai e tato whana. Wa au matua i whana i leo leo e tato no maa. E soli tu la fonos, a wala de bea fonos. Ia le la tupu le le suba e ve pato. A wala kora mo e mo lan kora i pingi mo manga lisa me vai. O lisa me sale oi oi. O te tatalo tu fo i pa ia ma ma rumo la vai pato ama. Tato wo e fa ma rosi tu la fono. Kui kuinga ai ma na i sa la una rosi ta sanga le tu la fono. Fai le le sene kui fai a wa ona e te loa hendo. Ma e loa na ta fai o te tau mai o na whatulai le awala. Mai le whape a parasi mai rei tia tonu e pua ia e le fai. O lea ua sotai leo whenga renga antanga renga whatauanga whenga whaila. E mantanga renga straws e tauna iai tatua pena i whaaralo i meni tonu. Nei, o ta ua tulanga lea, ina ia no fauta iai o tō tionga i ni te kule, te lo foi o nai tofu o tōunga a penga naiserina. O le tau langa, whao ngā ifo mea nai, tato whao mea nei. Pāua leo le tu leo te tau sama tuaina ni stālu langa. Ai, le tu langa o tato ngā le huevatas, i le wha mea ai ina o tato mai le. E kuina, ia mare au manga e o ifo e sosoani tatou tanga bena. E ta talo atu, a vifo le au manga e nuku po ai, ma uto ifo e awao. Le amara tau nuunga mana, i le tau sama le ai. E tofu ai tu malo i lima sultasi o Samoa, ma le mailei. I le tau to e me i se mailei tatou. A le wa amata mo mua tatou usu bua le ai. E ona tupo i lagore le mailei, o lano ringi. A opo matato, o le mailei le abatu, o le mailei le abatu. Ai o manatu e te tau no to si fia le lei le whapipiina, ma le vaina. O nemo le muli, ia, o la matua tele le tamau aina o me tau ano, o na tasi. Wai le ngā tia, nai to si sila ia te ena abati i bumore. Ele tau mawha tau ano ma le fasi le amaua. I tu langa o le wha o ina e me whātama ia, o mea nā o tō. E le se mea to e a patu le malo a mea o se situ langa le ai. O a mea maua me mai le aso mea uma apa ma tōtu malo ma tōmu. Pau an mea le na langa o tuai ni tanga luna. O tatou nā lui wātasi. Ia, a whātaila ia ma se leo. E loa tatou tu malo pe no tō lau lau mo atu. Pada time sam tau, ano ma sai masipo, sa pata sai masipo si umu, oleh ali sai masipo merpang persela. Ya, kote lo tato, kata membuat ni, ma bela amata ya oto tato kalame. Oleh alo watu, ele tato tanga luenga le aso tato si amata. Oi ko suyum tanga luenga lo yei, le stala lo ia tato. Yang o me whainga renga ni nai tau sikia, o me whainga renga tato malo, tato mana, tauna pui ma vai leima i e mana tua.
Olo ye le si tu malo fa wa ke sa ba. E ba ai fa le ye ma ti tiro fa le tu la mai. E umata to ai fa so solo pe le da no mai le Excellency, High Commissioner of Australia, Deputy High Commissioner of New Zealand, I wish on behalf of our government, Prime Minister and Cabinet to convey our sincere appreciation for your continuous support for our sector, agriculture and fishery and marine sport. These straps will be very helpful to our farms as we are here today for the members of Parliament of the 6th constituency that are selected to install and also to perform all these big traps. Big traps has become one of the major problems now that destroy all our crops, our vegetables. I wish to convey our word of thanks and gratitude for your continued support. We now only have 32, and we are looking for 50 more, so that each constituency will have each trap for each constituency. So I just leave it to your good hand, and I appreciate in advance your continuous support so that each constituency will have trap for each. The plan behind that is that we don't leave rooms for these feral pigs to move, so that we are going to implement traps all over, so that they know where else to go. We only wish they all going to go inside the traps. I won't promise, but I'll make sure I'll supply you a feral pig meat for both of you for our first trap, maybe Palatai and Samtau and Sium. They hear me loud and clear today that they will provide a nice meat, bush meat, so that you can taste how much value for our project this month. So may God bless you abundantly, and looking forward for your continued support, not only for these feral pig traps, but for many others in future. God bless you all. So may start off by more. Ya, ala ratu la manoi piso, o piso, o le terreno del pule ya palau, se está si pule pule fa vai le sabat. Ya, o salmo mai palau, o ia le la na fa ma fa so ina o tato mailei. Ya mailei poti mai ya te uma piso ko ai foi pule le sta in ya, o lo tato fa tasi fo i male pe ya sa, o ia le tasi leo tamari la tu i kala tonga. Ro tau sanga ina ia tato mai ele amatai ile ka marina ko ile suna ya tata skama ko. Ya. Ile ko lo sa ile yo yaso ko pe manista sta lama. Kasi po yo to fio me fi kule pa stai ro to wa fio mai. Au no merta mai boe dalo tu pe tato malu fatasi, tato malu fatasi. Oleh auna lava oleh sel sino na tato tu malo. Ya, manviene lo Samoa suna ka pe toblani, mi se foi pe yema malu se tato tro. No makule, ai mutama, pe nane lo se tato tro, ma le se foi tato komik pa fortua, pa malo. Unsa le tato fono le ima uma tato fono le mo lima sina. Tanto o mai tato te mori mau mailei. O te tatalo atu kore tato komiti. Iau tō muri mutai le. Tato manona me. Wa ai po whelea ma i tu mano o i o te tatalo atu fo. O le maenu nao tato manona no le siasi. Tato ua mata tu le lei tato polo kuti le. O warfa masoro mo le uma. O ko mai le tō yaso i mbia le tapo ina su tato tro. Ale se foi le mai mo mai Samoa i Samoa ia ale se te mau tato mo mo ina le yaso tau sa tato tau fe talo mai ai fa Ya,
na tue, kona tuna pa whai tere lawa, lau whana ministrai tu se fwoi man sa mga tū, ka tunu lawa leu wha whamanino, wa whamamoi le ti, ia o le tātou, au whio o whapotopoto, tu langa umau le tātou whaumoi le so. I le whangalau lawa, e na ia tua, i le nofa, tu lai, i se fwoi, i le whaumoi le, ma lua Australia, ma Chile, tu sai man tātou whakamau ni so. Ne lea i whawara matula manone, i te whai sau manga, sui o le hai kumsina, kumsina i spoi Australia, nā tū o tātou pāanga, leo meri tau au sosuana, le whakita au o tātou whenei ai. This is a golden opportunity I call upon to the High Commissioner of Australia to have his speech. Thank you. Good morning, everyone. Honourable Minister Lowry, thank you so much for your kind words. Minister Apia, Minister of Agriculture and Fisheries, thank you. Thank you. Honourable Minister, thank you. To my colleagues as well, distinguished guests, associate ministers, Apia, herself, Minister of Sports, and of course to my dear colleague from the New Zealand High Commission, particular thanks to you for your kind translations. Might I start with acknowledgements of the Minister's words. Minister, thank you so much for your warm remarks. And can I say as well, while I've got a lot to learn in Samoa, I'm deeply in awe of the Minister's oratory ability, and perhaps I need an oratory speaker, an oratory chief here to speak for me. I've got a lot to learn, but from what I understand of your speech, I'm very supportive of the sentiments you expressed, and also very supportive of locally led development from Australia's point of view, and I think the same is true for New Zealand. We love to see a government and a people who know exactly what they want. Australia and New Zealand are here to support your goals and your objectives. If that's with technical expertise from outside of the country, then so be it. But as often as not, you know the agricultural problems that you face. The Ministry of Agriculture is clear on those problems, and we've heard those as well through research through the Market Development Facility. And it's very clear that you've identified this problem that you want support with, and where it's funding and technology that is needed, then that's something that we're only too happy to provide. I won't make promises about 50 more traps, Minister, but I can say I'm very much looking forward to an umu of pua'a at some stage soon, and I wish you very much success with using these traps. I won't speak long, ladies and gentlemen, but can I say talo palava, thank you very much for the opportunity to speak on behalf of the Australian Government today. Congratulations to the Minister and Mr. Ross. We're very grateful for this collaborative approach, but particularly for you, it is wonderful to see this level of participation, and both from members of Parliament and representatives from districts. It's clearly a problem that is affecting the lives of people in the districts, and I can tell that by the attendance here today. The statistics I have seen suggest that 94% of Samoan households reported growing crops or raising livestock. That's an extraordinary figure. Even as a percentage of GDP, I understand agriculture is 10% of Samoa's GDP, but there's a big gap between those figures, 10% and 94%. So obviously, if there are 94% of households involved in agriculture, it means it's critical to food security, to people's lives and livelihoods, and a lot of it's not necessarily being traded, but is being consumed. So any problem that affects people's food security and livelihoods is really clearly an important one. And as I said, feral pigs, it's one of the most consistent topics that
we have heard raised through the Australian High Commission's engagement here in Samoa, both from the Minister himself, through regional programs that we jointly fund with New Zealand, MDF and Farmer Plus, through direct community grants that the Australian High Commission provides. Agriculture and feral pigs in particular are one of the issues on which farmers are seeking sustainable solutions. I'm told that through MDF field research in 2023, we heard that pigs are primarily damaging root crops. I imagine this is what the Minister was saying in Samoa, but the taro is really the critical, both a critical crop in Samoan culture, as well as the crop that is primarily being damaged by feral pigs. Of course, any time the pigs are going through eating your crops, that's going to be a huge disincentive to agricultural investment. I just wanted to touch briefly on the ways that Australia is supporting agriculture in Samoa through supply of climate-resistant taro planting material, expertise to local farmer organisations to improve productive and sustainable taro cropping systems, providing solar lights to vulnerable farmers across the Upolu and Savai'i, and of course through supporting the strengthening of Samoa's biosecurity systems, with hope that we'll be able to reopen market access pathways for fresh taro into Australia. So on the basis of that research that's been done to date, it is terrific that MDF has now implemented, together with SROS, this multi-step research-based intervention. Let's see how the research goes, but I think we're all very hopeful that it will deliver the results that you want it to deliver. As you say, Minister, of corralling the pigs and leaving them nowhere to hide. That's why Australia, and I'm sure New Zealand as well, we're very, very pleased to be collaborating with New Zealand on this project. That's why we're pleased to support the Government of Samoa's efforts in this regard. It's not only addressing the issue of feral pigs, but trialling preventative management measures that are grounded in the realities of everyday Samoans' lives. Thank you very much for the opportunity to speak today. Very honoured to be here for the official distribution of these big brig traps. I'm looking forward to seeing how they work, and I'm very confident that these resources, together with the support from SROS and the Ministry of Agriculture and Fisheries, will enhance Samoa's efforts in promoting sustainable production of agricultural products. Thank you very much. Thank you very much, Robinson, for your kind remarks and speech. I think the crowd here, the honourable ministers, heard you loud and clear that another 50 trucks will be arrived before the end of this year. Thank you very much for that. There are some few items on our program. Inai vaema tato polokalami o lesa ia te lo leu sauno manino lava da lo minister tulama iai ia tumaru whapena na whiwhiria i amata mea tu sai tato whamea moe. Le fo sauno manino le te minister i aulape mai ainga tulanga fo e mana mia ai i le tato malu e whatasi. Ni awalawa ni a fia soifua i le tūranga i e tātou whaama moe nei. I ana manatu lea se langona, i olo whaifoi ma bao ai atu i whafo i le tūranga i le tātou tau. Nea lea, lea tātou laa, loa i tātou. Lea kitia lea o pau langa e vai aso lea e poto e kuisa la whai. O tu malo lau tongia ni o Savai'i. Pasale le anga tasi ua toru wha 5. Nanga e maunga tasi ua toru. Sa lenga mawai sinano, sa tupaitea mo palau. Palau i tasi ua, nanga e whamona tasi ua toru. O mai tātou whasisilanga ni, tau watu tātou mtanga luna i aso rua. O le vai aso fō, e whai ei fō i tātou maftanga whapene.
ia mata i loa le tātou ko kalami mo svai. A le so le usau no atu fiso. A maea po atu langa le la whaatino ni, tātou atu role le lo le la wa iai ia tātou demonstration. I tā ua lava le fsit. O le nei le tātou tama whanau le alo pali i lea silifia le i tu langa ia ma le po i le tātou organization. Tā ua le fsit. Ma le aso le whape o atu wai i tanga lena i tu malo. O le aso la e la vai tenu mo o tau ma tātou o manga ia ma whapiina. A le so o na o tātou ma te tūmu tiro le wala pe whape fōringa. E se me fe ai keu ISIS. Ia aina whapena atu lela whai tātou por kalame le whai roro wai tau. A whai roro ini si tō me toe, me roi tātou tō moftanga, tātou tō me whasofiso. Makele te fasilisa mkalama alusa nole kama minista o afti ona mitu malona lewo le tumia tatulis e mo moteres na fai pela bona matu se tala tino fano tulanga yele lo wama fo me wama le wa to fai la na solo malta to moftama te foi el final Mfai lama tu fatu tau maktana lo o ka afeta tu demonstration ia ona tatu fai le lama le o ma tatu lima fatu fa na tu foi o le fu fuanga ma fai va to for nei as na tu le ni te wa via tatu fa mo me no ti ai ni fa mo ta hua ia le fa si lama le tatu ia vai per so no le fu minister e suna nen o le alo pali ia a faia le tātou whaatetainga ia mo le whautiina le tātou mailei pua'a se tibolo ngani a lela tufangalo tātou tomoftanga i a mola tomoftanga i leana a mātou wanga i lawe o whaatautani mai mo toa whio atu ia lei whaanuna o te loa whaiua i tātou pōkalami ia lea la te walau toi sunga le tātou whailotu whainaunga si whaaiuina tātou i se tala pupu talo sie pēr whaau manu moena ni aso mananga tumu whaarolo ni tere lama tātou a whio poto whaatai Tôi phải là cho khi mà mình đi vào mà tôi cũng mà tôi khi mà tôi phải mình đi yes đi lúc phải số mai rồi mà tôi là để xin mà tôi phải là mình tôi mà tôi ai mà tôi sao như cái gì lúc phải mình đi ai mà tôi vào mà tôi mà lúc và mình ông mà về cái kalau dia mengajar lewat suku ini mati paham. Kalau pasal apa? Fina. Yo. Ano no, mas. Sabe tudo. Yung ganun diyan. Ako magpaafo yung book niya. Ako magpuro man ko.
Out. Thế cũng có kim mua chứ. Cái đó đi. Non se l'ha uscita alle tutte quelle che portata. Non è cercare mette a un qua. Cosa? Io canto qui così.